Osire eng'wech mare mar laro kom ker e yiero maduong' mahiga manyien. Ruto biro tero campaigns mage mag Hustler Nation e counties ma Kisumu, Migori kaachiel kod Homa Bay. Koloso ewi wach makamano, jaod bura ma Kuria West Migosi Mathias Robi owacho ni Ruto ni kod thuolo mar wuotho e kor gwenge ma pacho kaendi mangima kendo chwalo dongruoge ne jopiny. Robi owacho ni Ruto biro donjo Kisumu odhiambo makiny kama obiro romo kod jotelo kanyakla kod jolony mopogore opogore mawuok e gwengego eko mag Nyanza. Tich adek jatelo noero biro twak gi jopiny e chiro ma Kondele e boma ma Kisumu, bang'e to obiro dhi e kaunti ma Migori kama bende obiro chopo e nyasi mar jiwo rowere kaachiel kod wakeini kanyakla kod timo rallies e kaunti noero. Tich ang'wen Ruto biro tero campaigns mage e gwenge mag Homa Bay, kama bende obiro twak kod rowere kaachiel kod wakeini kanyakla kod lando wach mare mar bottom up economic model ma bende owacho ni biro konyo oganda mapacho kaendi. Inakuja na sisi kile tunasema ni kwamba tunauza sera. Ile naibu rais amesema kuwa kila mtu auze sera zake ndio wananchi wasikie. Na sisi tunasema wakati huu ni bottoms up. Kusaidia kina mama, wale mama mboga, boda boda, na hapa Kuria pia anakuja karibuni huu mwezi na anakuja kusaidia vijana na wale mama mboga. Na vile tunaenda kwenda huko Kisumu ni hivyo hivyo. Na pia tumekuwa na manifesto yetu ambayo katika manifesto yeye amesema akiwa rais mwaka 2022 kama vile tunapata CDF, kama vile tunapata Uwezo Fund, pia anasema ataongeza hiyo pesa ikue aongeze kama milioni 100 kila constituency, ndio kina mama wao wanasaidika na vijana. Na mimi nataka kuambia hii taifa kwamba hakuna kurudi nyuma. Hakuna mtu anatisha wengine. There's no money for every family to be given 6,000. It is not possible. We want to talk what can be done, what can be budgeted. Who lied to Kenyans that every family can get 6,000? From where? Those are billions and billions in every budget, which is not possible. So I don't want to lie to Kenyans that every family can be given 6,000. But when we talk of 100 million in every constituency, it is possible and realistic. We have almost 50 million Kenyans. How can you tell me that you can give each family 6,000? It is impossible. If this 2,000 for all the men gives Kenyans headache, what about 6,000? Piga kura miaka yote, wanapiga kura miaka yote, wanapiga kura. Kura yao inaenda na uzo, watu wanaingia State House.